Karen pila ng mani. Itu sini hoite rakatake. Alarm hoge. Tema. No objection. No objection. No objection. Probably help very. Okay. Balai hambai tini sini Tiprasa amkrani bagai sang jora-jora salayo sini social media balai society ni bagai important abno base klai sini 2018 government change sangmani loge no sini honorable chief minister former chief minister Biplab Kumar Dev bini period bini presence sini Khumulong ni TTADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council area na base klai te sara Tripura ni Tripura sani bagai kaisa platform permanent platform sangsawi rijaka 2021 ni 5 तारिख मार्च और जगह Tiprasa प्रेस क्लब हंगसिजों नहीं स्टेट गवर्नमेंट नि बिसिंगति खलायै अबनो इनोग्रेट खलाय रिजाक माने वो जों तिनि नुखा प्राय 2021 संके तब 2023 प्राय 2-3 years कसमा जावो ऑलरेडी लाइट थंका तब पुना बरंनि परमानेंट तमे हिन लोकेशन तब पुना रिजाक यापो का अबनो खनाबै तिने ang sagbay tang sini khorang ni chief sini Daronjit Burma daikoni team sabai khai Khumulongo visit khlai thika ara sini old building dongo abo belai khino khub kaham hatar tei nai khang kang khub nai chatok building kotor kintu bisinga thangai habai nai khang kai mungsa pana korei kai abo borokno ara jagauna temporary shift khlai ton mane apna tabok sini ADC bo sini Bubagrani leadership ADC प्रशासन कताल सलाइजाक माने बिसिंगो बरक ताबुक फना आर जागाबो परमानेंट सेटलमेंट जायखौ रिजाकनाय अन द प्रोसेस आबनि बिसिंगो दाक्ति खायनो बायनानै अंथं होनाय आं दिनै स्पेशली आनि व्यक्तिगत भाबै 5 विजिट खालायै नुखा बरबाय कक सलाइका बुबाग्राबाय कक सलाइनाय अ मेटा नतियै कारण सिनि Tiprasani बागै कैसा अब खूब इम्पोर्टेंट जिनिस निने सोशल मीडिया अपना जों बेस खालाय अपना इम्पोर्टेंट खायनो जों दिनैसो पर्यन्तसो जरा सफायो कारण आबसिने डेमोक्रेसी नि अंडर हंकांका जों फोर्थ पिलार हिसाबै जों बरंनो बेस खालाय जों बरंनो इम्पोर्टेंट रय सामंतांगो कारण जे कोनो व्यक्ति जे कोनो एलाका जे कोनो सोसाइटी जे कोनो कम्युनिटी जे कोनो दफा ब जदि पोचगो कानानि थांकांकांकाय जोंनि मीडिया रखनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेंट आ मीडिया रखनि बागै ताबो जों बेलायखाय एप्रिशिएट माख्लायो बेलायखाय हामबाय मारो जोंनि Tiprasa मीडिया सोसाइटी दंनाय रखना जरा यूट्यूबर दंनाय रख जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रख जरा नेने गोबांमा जानि जा जे सुंमा जरा तेखै जरा सोशल मीडिया सामं दंनाय रखना आं बेलायखाय हामबाय मारो आसो जराबा सिसावै फायमाने बागै
tabung noga achukui pun social media ni samung tango kamiwa achukui pun social media ni samung tango abono overall jotona thansak prai kaisa club borona kaisa permanent office nani bagai abo chini jara government tongnai rok jara authority ni amatawa achukui tongnai rok borong ni must be abono important borok no provide khainani nangko aboni bagai jeng belekha hambai ma rubo sini sarkar ni jarawa jeng borokna priority ruboi jeng borokna security ruboi kaisa tiprasani press media angthong kaisa tiprasani press club angthong kaisa tiprasani press club ni kaisa platform angthong abono sini government no borokna priority ruboi asu jara borok ta samtang dong bus kangga borone jeta nene porikathamu ni byapara senjata bok salainai borone ADC ni authority ko bok salainai Maharaja bai bok salainai different sini honorable chief minister tongo chief minister bai bo jeng abono consult khai jeng bok salaiye dakti borokno kaisa permanent platform dinani bagai jeng chaita bai samtangana aboni bagai tini ni para jaga bai visit khaimani asu jara tin kini belai hambai maruo sini honorable minister sang Suklasara Mutia ini naikol Mumbai ibrasa kok to mathumnai rok no khaijak mani bagai ibrasa kok to mathumnai rok bahike tong bahike samung khlai tong borok ni lengla thaita tong abono nainani family bagai जों जतन साइमानो लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्चआव हास्ते हापांबाय हासेनि मन्त्रियावग्रानि बिसिंति खुमुलुं प्रेस क्लाब जे प्रेस क्लाब दिप्रासारकनि प्रेस क्लाबनि जागाव संसाबुरि जाकमनि केबा ताबु बिसिक दामगानानि थाङै दङ बिसिकनि अलरेडि लाइजाक प्रेस क्लाब बर फायै कुनो दिप्रासा आसुकनानि लेंलनानि कलमा जराबो फेनि नबारसानानि और तंगति न्यूज रहनाने आबो आ परिस्थिति अ जागाव तागुनि जों जतन साइमानो चिनि बागै हास्ते हापां दङ चिनि बागै एडिसि हापां दङ गावबो जों चिनि ककुमा थुननाय रक हास्ते हापांनि मानथाय मायाखे मानिया जों लेंला थाइसुल चिनि दाबो बुकनिखौ आवानि बागै जों जायथगै दङ और एडिसि हापां बाय कक सालायमानि लगे चिनि गुबाग्रा बाय कक सालायमानि लगे हास्ते हापांनि मन्त्रि रक बायबो कक सालाय चिनि प्रब्लेम permanent solution bujakthung o jagao permanent building tangjakthung agotla press club tongmani haike kaisa develop press club khajakna ningthung aboni bagi tini honorable minister phai kok salaikya bo kok rekha dakti nobo issue not di dm by kok salainai sdm by kok salainai oro dakti iprasa press club kumulung press club asai ni dabai sai kok dabai abo haikena norma sanani musungo jeng edisi habangna bo hambai marabo jeng dakti no o jagao 10 घन्टा jaga jengno jagnani thangi tongo allotment ni process soli tongo jeng khatomo dati nai 2 mas ni bisingono jeng allotment ni ongkri thene erpore jengro haste hapang eba edisi hapang ni kapti saitomung nahri jagi tongo ro chini katal building manani bagi kubun bagi no botini specially bo visit khaiga tei kubun minister rok bo chini tiprasa minister chini edisi ni EM rok CM rok sekarang bo visit khlaijak bo pok jak obon tini chini discussion nglai kha besang jor rok bo discussion khlai jak